अहानबदा मरोइबा पाव लाक्लिबा लोक सभा की मिखलदा इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी दा डॉक्टर 𝐂𝐻𝐈𝐭 अकोइजम अमसुंग आउटर दा अल्फ्रेड 𝐾𝐆𝐴𝐻𝐕 मिरेफ ओइना थागतनबा MPCC ना AICC दा रिकमेंड तौख्रे लेंगाक अमा सेमबदा मियाम की खोलाउना हेना मरु ओइ हाइना हेल्थ अमसुंग IPR मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन ना फोंगदोख्रे क्वाथा खुनौदा कुकी लमहेनबा सिंगना मई थादोक पीख्रबा युम अनि अदो मी लेनदबनी हाइना CM ना फोंगदोखिबाबु विलेज सेक्रेटरी ना यानिंगदबा फोंगदोख्रे ज़िरीबाम डिस्ट्रिक्ट की DC ना हानगी पंचायत मेंबर्स सिंगबु लौथोकलगा अनोबा खनबगी ऑर्डर यानिंगदबा फोंगदोक्तुना खोंगसेट चटक्रे खोलाउ लाउख्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरी बनुमिदांगी पाव मियंग ताबिरिबा सिंगबु ꯆꯟ खुरुमजरी हौजिक पाव संदोना पीजरी लाक्लिबा लोक सभा की मिखलदा इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी दा डॉक्टर 𝐂𝐻𝐈𝐭 अकोइजम अमसुंग आउटर दा अल्फ्रेड 𝐾𝐆𝐴𝐻𝐕 मिरेफ ओइना थागतनबा MPCC ना AICC दा रिकमेंड तौख्रे हरी नॉर्थ ईस्ट विंडो न्यूज ना फंगबा थाजबा याबा पावगी लिखुल अमगी मतुंग इन्ना इनर दा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम की एसोसिएट प्रोफेसर ओरिबा डॉक्टर 𝐂𝐻𝐈𝐭 अकोइजम अमसुंग आउटर दना हाना उखरुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी के MLA ओरंबा अल्फ्रेड 𝐾𝐆𝐴𝐻𝐕 थागतनबा ngarang फमकिबा MPCC की लुचिंगबा सिंगी मिफमना वारेफ लौकिबगा लोइना AICC दा मखोय अनिगी मिंग रिकमेंड तौख्रे हरी ngarang हाना मिनिस्टर ओरंबा मोइरांगथेम ओकेंद्रोगी बापुपरा दा लेबा युमदा CLP लीडर अमसुंग हाना चीफ मिनिस्टर ओरंबा 𝐂𝐻𝐈𝐕 यावना कांग्रेस के MLA सिंग MPCC की प्रेसिडेंट 𝐾 हानागी मिनिस्टर अमसुंग पार्टी असगे प्रेसिडेंट ओरंबा एन लोकेना चिंगबा मरुओइबा लुचिंगबा सिंग यावना नुंगथिल पुंग अहुमदगी मंगा फोबा मिफम अमा पांगथोक्तुना कनाबु मिरेफ ओइना थागतपना मियामना यागदगे हाइबना चिंगबा वाफम कया पुथोक्तुना खनकी हरी पनबा याबदी हाना MPCC के वाइस प्रेसिडेंट अमसुंग स्पोक्स पर्सन हरेश्वर गोस्वामी बु पार्टी की मिरेफ ओइना थागतपा हाइना लेरंबनी अदुबो इकुई कुइजिंगैदा डॉक्टर 𝐂𝐻𝐈𝐭 अकोइजम की वाफम असे पार्टी की लुचिंगबा खरना यामना कन्ना पुखलकपदगी मखोय अनिगी मिंग MPCC ना AICC दा रिकमेंड तौरबनी अदुबु ngarang फंकिबा MPCC की मकोक थोंगबा लुसिंगबा सिंगी मिफमना डॉक्टर 𝐂𝐻𝐈𝐭 अकोइजम बु अमत्त ओइना रिकमेंड तौनबा वारेफ लौखिबनी हरी मरकसिदा मतंगी मतुंग इना डॉक्टर 𝐵 अमसुंग अल्फ्रेड की मिंग AICC की मिरेफ ओइना लाउथोरकपा याबगी थाजबा लेरे हरी लेंगाक अमा सेमबदा मियाम की खोलाउना हेना मरु ओइ हाइना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन ना फोंगदोख्रे वाफम असिंगासी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश ने सिंजुना क्लासिक ग्रांट इम्फाल की इंपेरियल हॉल द पांगथोकिबा डॉक्टर एंड नर्सेस मीट की थौरम अमगा मरी लेना फोंगदोकिबनी थौरम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन वांखई असेंबली कंस्टिट्युएंसी के MLA थांगजम अरुण कुमार सीजा हॉस्पिटल्स की चेयरमैन डॉक्टर K.H. पालिन BJP के वाइस प्रेसिडेंट एंड निम्बस अमसुंग लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन M. असनी कुमार सुसरुयाकी थौरम अदुगा मरी लेना रंजन नहाई मियाम की सौखत थौरांगी लमदा लेंगाक असिना लेपतना चथनबा होनदुना लाकले ngasi पांगथोकलिबा योर ड्रीम्स योर विजन अमदी योर मैनिफेस्टो की थौरम असि यामना मरु ओइबा थौरम अमनी मियामना लेंगाक असिना तौहन्निंगबा थबक सिंग अमदी करी करी मखा ताना तौबा पामी हाइबदु खना नैनबा मथौ ताई नहा ओइबा सिंग अमदी मियाई चलबा मियोय सिंगना मसा मसागी वाखलोन फोंगदोक्तुना लमदम असि हेना साखतनबा खना नैनबगी सिनबा थौरम अमनी लोइनना लेंगाक अमगी मरु ओइबा थौदांगदी मियांगी खोंजेल ताबना ख्वाइदगी हेना मरु ओइ हाइना सु फोंगदोकी Minister of a particular department or the government की schemes के other report P makta. We have designated ministers to go there and see that and inform what are the things that are being done. Manipur की context kind of thing. And not only this, Chief Minister, Honorable Prime Minister के level the report card show the that is why Siki party see head over all whether it's election or not any time ultimately why for the welfare of the people, for the welfare of our Indian citizens. So nasigi see
We have doctors, senior doctors, retired doctors, right up to doctors who are very young, nurses, retired nurses, to nurses who are very young, who are not that young, but in the middle age. Same goes with the doctors. The ideas that would be shared by Naha, doctors, nurses, ideas, PBU. Kwatha khunda mai thakiba yum singmi leinadaba yumni haina Manipurgi Chief Minister na phongdokiba wafam asi yaningde haina Kwatha Village Secretary Laishram Sanjoy Meitina phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokladuna Sanjoy hai tha asigi tara mathoida Kwatha khungi village chief amadi W Vudagi yum mai tharamba thodok asi yaningde Kwatha khun Manipurgi nongpok thangba sidaida leiba ing chikna hingzaba pamba khun amani numit aduda yum mai thare haiduna khunja amana call tawraktuna khangalaki madugi matung mafam aduda chatlaga yengluba matamda khulai paiba miyoi ahumna yum sing adu mai thaduna leiramba thengnaki loinana molfei khungi ningthona yum mai chakliba adu lanmaina wairakpadagi chakpo oiramgani haiduna aranba wafam kaya phongdokliba si yaningde thodok aduda mokoi soidana yauramgani haibegi chingnaba lei Kwatha khungi Manak nakpada molfai amadi bongyang khun natana atopa khun amata leite Kwatha khunaugi mioi sing hauzik thokliba irang asina maram oidina khun aduda khunja amata leiba ngamdabadagi khunjauda punna leiminari haina su phongdoki molfai ni thongna phone tawre noi khunje akogi laifam ama leibado adudagi lamina saaga laga mai chak hawre akoda kan mangamdre na hai ado ani su statement da mana phone tawra harakpase mai chak pase salaga yengu matamda na khran sal yeng matamda sakhangdaba moi ahum khakna mai thara lerame moi ubudagi siendre na haire hariba khunjigi molfegi ni thongna phongdo yo wahai je akoi yajadingde masi mogi knowledge foidani yaroga thaba ramani ai side hajaningi maramdi jaga da atopa khunamta leibinate molfei haba mo bongyang haba khun ani khak lei haiba khunje koki khun ngakani ato sida atopa maitei khun adagi muslim khun amata leibinate ado khunauju makhan irangna maram oraga barmagi laiba irang adugi section oraga still sathriba communal conflict maram oraga khun thado hoi leibingam de khunjau de leraga khunjau degi ato to ba sabhadaba jaga da loi lainarabane sida thaduri se moina tana amta laiti ai sate haijani aduga ngarang si minister gi waronda yum leitaba mi leitaba yum ama thai habedo hoi yajaningde maramdi karino hama tamda Kwatha khunau gi yum je kamaina hoi thado khibno habese myam loi khangnar wa hung atane hoi de laiba threat se makhan ne barma gi he irang hobudagi moi gi pdf ki movement adug matik wankhale moi camp base camp thagale adudagi moi masen Myanmar army ga moi ga khuthokna ba adudi aki hangna nangdana nupi angang miron mi bhawa hoi sena dana khotana sabadaw jaga sana ba adugi khitang pharakpagi timing sida hajuki laiba irang jing thoropane Ngarang DC Jurivamna thokiba matam loiraba panchayat members singbu lawthoktuna anoba members sing haplaga panchayati ras thau punaba administrative committee samlakpa asi yaningde haina Jurivam district miyam amadi Jurivam Zilla Parishad ki ex Adakshya Sanjam Janaki Devi na luchingduna DC officer memorandum pisin naba khongchet ama chatkre Janakina Paumi Singh da hai ngarang Mars tara mathoida DC Jurivam na thokiba order amagi matung inna matam loiraba panchayat members singbu lawthoktuna anoba member haplaga panchayati ras thau punaba administrative committee samlakpa asi yanide Manipuri Panchayati Ras Act 1994 gi section 22 da yauriba niyom asi tasengna violate tawbani asigumba act asida yauriba section asibo Manipur lengakna tasengna violate tawba asi atuba matamda handok piyo amadi miyamgi apamba yenglaga mikhal atuba matamda pangthok piyo haina mahakna phongdoki matungda miyamgi khongchet ama Jurivamgi singdongdagi DC office complex tamna chaki khongchet aduda Manipurda Panchayati Ras Act 1994 chana hanbiyu taruk suba panchayati election pangtok piyu rajniti walagi pocket tagi puthokpa miyoi singna panchayat ki thaupuba yaroi democracy gi wahantok lehanbiyu miyamgi hak matpa yaroi haibana chingba slogan kaya lauduna chatki Jurivam Zilla Parishad ki ex Adakshya KH Janakina DC da memorandum amasu pisanki Tarang haukiba marsi tang taramathoida kogi DC Jurivamna thokiba matam loiraba panchayati raj ki members sing bu lawthoga anauba member hapaga panchayati raj ki thopuna ba administrative committee semakpase akoigi panchayati raj act Manipur Panchayati Raj Act 1994 gi amendment section 22 gi sub clause A da jauriba niyom ase tasengna khoi violate tawbani habisi khona me praja myang gi famda thamjaningi hujiki candidate singdo buda so lette bida bota tariga me singdo suspend toraga moina
ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ CMꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLAꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯔꯒ ꯂꯩ 1994 ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 22ꯗ ꯕꯥꯏ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ST ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯅꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯚꯣꯠꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣ ST ꯅꯣ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯍꯥꯎꯕꯤꯖꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ MMTUꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯂꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯨꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 342ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ST ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯍꯤ 12 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ST ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯅꯕ ꯁꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ MMTUꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ST ꯆꯟꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 16ꯇ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Indian Constitution के आर्टिकल 342 क्लोज 1 के मतुंग इन सेलुटर लिस्ट चनना हाइदुना सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन थापियु हाइबसि कोइ सही त्रानि थोइ मया द कोइ कुंजन कया म संसंदना कोइ मियाम के मिफम कया म फमदना कुंसत कया म सतना वारे कया म लौरगा पिसन जकरे अदो हजि लेगा पाइबिबा कोइ लेगा मपुसिना हाइ द कोइ रिकमेंडेशन थापियु जिसुम थाबिरि असिनदना दुम थोसादना खुजिना दुम लइ भाइता अदुना हाइ ब कोइ मितैना ST लिस्ट चनना हाइदना चजल कुंजन सि सरुप अमोइना कोइना लेबा जुडिशरी को थाजजना ओगी बसही मार्च की 2023 के मार्च ता कोइना MMTU ना रिपिटिशन अम फाइल तौजरबने हारिबा रिपिटिशन सिगे महाता पदा कोइ ऑनरेबल हाई कोर्ट मणिपुर सिना ऑर्डर थोपीदना रिकमेंडेशन सि थाबीगदबने हाइबा सिंगो मयामा थाबीग्रे मोइरांग AC की मनुंग चंबा मोइरांग पुलिस स्टेशन की मनुंग दलैबा नारन सैना वार्ड नंबर 8 अमदी वार्ड नंबर 9 दंगसी अयुक थी बहंबगी थबक चथकरे SP विष्णुपुर KSS रवि कुमार की मिचिंग मखादा DSP रविंसन अमदी SDPO संतोष अमसुंग नुपी पुलिस यावा अपुनबा टीम अमना लोना यादबा मियोसिंग लैब्रा खंगदोकनबा ऑपरेशन अदु चथकिबनी 19 सुबह लोकसभा की मिखल नक्सिलकपगा मरी लेरेना पामदबा थौदोक थोक्तनबा अमदी पुलिस की कंट्रोल मखादा लैनबा लोइनना मपानदगी सखंगदबा सिंग चंगसिलक्तनबा थौरांग असी पाइखटपनी हारी ममांगदा मफम असी इरांग यामना तोइना थोकिबना मखाताना इरांग थोक्तनबा पुलिस की टीमना सेक्शन थौरांग ओइना कॉमिंग ऑपरेशन असी चथकिबनी हारी ngasi gi thiba humbagi operation adu da mifa mipun amadi khutsu khulai fangba laikide Yaripok Ningel si ithai lokhong ningthina semduna ising award pa leihandana Green Revolution gi mafam ama oihanaba khonaragani haina Community of Civil Society Kangleipak CCSK gi President Jitendra Ningombana phongdokre ngasi Thobal District ki manung chanba Yaripok Ningel da CCSK na senduna rim samadi Saina Institute of Medical Science ka khosam naduna pangthokiba free medical camp ka mari lenena Wafamasi Jitendra Ningombana Fongdokibani, Jitendra na hai chingi napomda khundari ba Yaripok Ningel, 𝐂𝐿 Laurongtel amadi ukhongda leriba khunja singasi anala engi khudong chadaba kaya mayuknaba maramna camp asi pangtokpani, loidena mahai tampham loisang singda security election khibadagi mafam adugi mahairoi singna mahai tamba fangdana leriba asi, Education Department na meeting sangduna irang leirabasu, mahairoi sing mahai tamba fangansi haki. Kursi singa tamu ekta bagi aruba waita peri yani Bhagi yani orana kilometer kontrak depan lapi hari bat ni area sida muruina mi sani ga ramu ta kul masani itu hari bening si aku bida leiba kakmayai adigi lorong kel adigi iko asi hari kul mari mangasi Oiba kogi muruina ni jaga sida Committee of Civil Society Kangpa CCSK sinjara kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯩꯅꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯁꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯤꯡꯉꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ ꯐꯥꯏꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯇꯥ ꯊꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯈꯣꯡꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ awareness program ama pangtukiduna ngasi tawibase akoi gilaba yamna fabani ngasi suk yamna waraba ngasi dagi megi ta dagi ngasi bogda wana lainari ba matam da ngasi ba kudong chaba je matum family waina je amukta phangi ba laite adubu ngasi che kana ngasi pangtukbi ba je akoi gilaba yam fabani hajani akoi gi kunji waina wala pa habaji tuki mati wa thare hairu bada masina mandai masima wate haibaji tulai lai didare akoi gi jingum ya nangna taba mafam ma waina akoi hujiti isingge sijanari dagi phaire lamta si he yaksala ba isingde kang hani isingde kang ga koi de arai ba ising na thakba turen da khombar ma cham kha loklam ma cham cheli ba je koi hanadi ising lai dinga diri ha ma cham tang tawra ga teng ko na kala sijan na me adu bu cha ko lokal ma tung ina ising de lai daga sijan na ba ya na kang ba de ko ising de lai daga budi kum dong ku de ising lai daga sijan na da ba ya ising lai daga oi sijan na ba ga ni adu ga iru da mai da ba na lai ni ba ba ku ni amma ma da gi sijan na adu na mara moi daga budi ki lan mara moi chu ba no ba ya da ba na mara moi daga ma se adu ki mati wai hai pam khang de wai Malemgi oina miyoibagi mit tanghanbada anisubada lairiba glaucoma lainagi maramda miyam hupna khanganba amasung masibuk nganna khangdoktuna laina asidagi ngakthoknabagi pandamda malem sinba thungna mars 10 dagi hauraga 13 fawba chathagadaba World Glaucoma Day gi tharam Thawal district ta sungasi pangthokrei National Program for Control of Blindness and Visual Impairment Unit Thawal amasung District Hospital Thawal gi Eye Department anina sentuna District Hospital Thawal gi Conference Hall da pangtokpa World Glaucoma Day gi tharam aduda Deputy Commissioner Thawal Hantem Subas Chief Medical Officer Thawal Dr. Y Nokul amasung Thawal District Hospital gi Medical Superintendent Dr. W. Ruhini Kumar da Thauramgi Atoiba Mitung Thauram Mapu amasung akhanaba mitung singoina sarugyaki Thauramgi sarugama oina District Hospital Thawal gi Eye Specialist Dr. Virbalana World Glaucoma Day karigidamak pangthok libano haibagi matangda wangangki Thauramgi Atoiba mitunggi warol piraduna Deputy Commissioner Ahantem Subasna Hai World Glaucoma Day gi theme Uniting for a Glaucoma Free World haiba asi yamna maram chai Glaucoma haiba leina asi doctor khaktana muthatpa natroga control toba ngamloi maramaduna leina asi muthatnaba amadi control taunaba honabada ikoi micham miyam khupna saruk yaminaba mathau tai Uniting for a Glaucoma Free World haibi sida yawi ba amaru se uniting haibase mi amakra doctor rabbe buduna Glaucoma Free World di obi yawi daba tane ngasai ko yemes na du thambiraba message se phasna pass karoga koi amaga kusam darga united koi bam changma aina masigi function asigi putung sa lojaraga ngasai haibi ki ba ni koi gi mit nungai rakaba magi symptom mayam hai ga masi thengna bi rakwa koi laikai da kali da leibo mayam si ekoi na glaucoma sidagi ngakuk na bhana bada koi laikai da leiba local organization sing dei maru oina ekoi elected representative leibiri basing sina kai de lobi rakadi ekoi masi yamna line la ko ngani na khanjai adugaina amu hena nuai jabadi sai berbana ju thambiraba awa district hospital asidai kai glaucoma se detect ko ngamba diagnose ko ngambagi adugumba kai kusubalai de bena doctor sing leire aduna karigumba mit nuai da glaucoma khaki nadana mit ki have problem any kai laga sai happy ke bakani mit najina urakra gadi adum isaba thabiro madugi nuai tabado Seat Quality Control and Seat Testing in Northeast Hill Region ki oiba Regional Workshop cum Training Program ama IZAR Research Complex for Northeastern Hill Region Manipur Center na sinduna IZAR Institute of Seat Science MAU
UP-ICAR Resource Complex for Northeastern Hill Region, UMYAM, Meghalaya Center Agricultural University, Imphal, Manipur Organic Mission Agency, Department of Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur and Development of Agriculture, Government of Manipur Gimiching Makhada, Sangai Hall Hotel, Imphal the Pangthokre, Thoramadu Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur Gi Commissioner, Thaituilung Panmei, Department of Agriculture, Government of Manipur Gi Commissioner R.K. Dinesh Singh, ICAR Indian Institute of Seed Science, MAU, UPG Director Dr. Sanjay Kumar, Central Agriculture University, Imphal Extension and Education Director Professor P.H. Ranjit Sharma, Assam Seed and Organic Seed Certification Agency, Guwahati Director Madhuram Patri, Quality Seed Government of India Deputy Commissioner Dr. Dilip Kumar Srivastava, Horticulture Department Northeastern Council Silongi Advisor M. Iboyama Meitei Amadi, ICAR Research Complex Northeast Hill Region Director Dr. Vinay Kumar Mishra Susarugyaki, Thoramadu Resource Person Kayana Magi Oiba Mot Fongtoknaduna, Matau Karamna Afaba Makalgi Maru Marang Putoktuna, Lamdam Asida Afaba Makalgi Mahi Marong Putoktuna, Masamau Faba Kunai Ama Oihanaba Juanabada Punna Saru Yaminavagi Padam Thamki. Yaripokta Leba BLC Academy na Mahairoi Singdagi Lupali Sing Kuntradagi Nifu Fawalauduna, Mahairoi Singbul Lana Lamzing Le Haina Mete. 𝐂𝐿 MC Maitrabaki Joint Secretary ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯗꯤꯅꯥꯟꯗꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯗꯤꯅꯥꯟꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ BLC ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯐꯪꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ Uttara Prava Siksha Board Assam Gisu recognition Lauduna Fast Certificate Saraga Myoy Amamamdagi Lupali Sing Kuntradagi Nifu Faw Lauduna Manipur Gi Mahairoi Singbulana Lamzing Lamba Amadi School Asigi Exam Center Kagnaba Council of Higher Secondary School Education Manipur Kosem Gi Chairman Datha Asigi Tarukta Aiba Cherol Ama Pisin Kiba Leire Masigi Ona Taina Bada School Asida Mahairoi Kuntra Mapan Muk Nauna Hapsilakpagi Thawong Asina Manipur Gi Mahairoi Singbu Aran Balambida Pusiliba Asi Kosem Gi Chairman Tumina Yengduna Lady Basi, Maitei 𝐂𝐿 MC Maitrabakna Tumina Yengduna Lairoi, Loina Kosemgi Chairman Lamdamasida Toning Bata Tauriba Asi, Atuba Matamda Mari Lenaba Singda Yeng Sindrabadi, Makal Maka Kayagi Kongjang Sangsilagani Haina Sufongdoki. BLC Academy School Asida Manipur Board ki recognition Pangbagal Winana, Uttara Prava Siksha Board, Assam Gisu recognition Lauraga, Hex Certificate Saraga Myoy Amamamdagi, Lupali Sing Kuntradagi. Nempu Fawa Lauduna, Manipur Gi Mahairoi Singda, Lana Lamzing Lamba, the Loinana High Ribbon School Asigi, recognition Amadi, Exam Center 2024, Kapinaba, Bosengi Chairman, the Tantaru, Tahum, 2024, the Maitei 𝐂𝐿 MC Maitrabakna, Aiba Seronama, Vision Kiba Laikre, Masigi, Ona Tainabada, Henadum, School Asida, Mahairoi Kuntamapan Nauna, Center Asida. Absolutely. Maramaduna Chairman Gi Thong Asibu Manipur Gi Mahairoi Sing Amadi Lebak Miyamda Saun Aran Balambida Kusinbada Bosengi Chairman na Tumina Lesinba Asi Maitei 𝐂𝐿 MC Maitrabakna Tumina Yengduna Lairoi. Security Force Singna Irang Thoklakpa Yaba Ching Amasung Tamgi Mafam Kayada Operation Amadi Area Domination Chatkre Loinina Chathakre Lunina Operation Adu the Chorichanpur Dagi Kutsu Kale Kaya Fagali Hari Chorichanpur District Dagi Fagat Kiba Kulai Singadudi Magazine Yauna AK-47 Rifle Ama Magazine Yauna AK-47 Guntak Ama Magazine Yauna Insert 𝐂𝐿𝐴 Ama Ani Lunina Preliminary verification Tobada Kulai Singasi Police Station Dagi Lut Tokiba Kulai Sing Duni Haiba Kangmangam Lehari Amaromda Kangpopi District Makui Hill Range the Acre Kuntramari Rom the Taramba Popi Pambi Security Force na Yantat Kray Lakadoriba Lok Sabha Election 2024 ga Mari Lenena Thavak Thoram Sing Pangtoknaba Thobal District ki Oina Khankraba Civil Amasung Police Officers Sing Amadi Tongan ba Team Singi Numit Mari Nigi Chathagadaba First Round Training Ngasidagi DC Complex ta Leiba Counting Hall da Hodokre District Election Officer Thobal na Sinduna Pangtokiba Election Expenditure Monitoring EEM Teams Amasung EVM Master Trainer Singi Training Program adugi ngasi ahan ba Hodokiba Flying Squad Team gi Civil Amasung Police ki Sector Officers Singi Oina Pangtoki Training Program da ADM Thobal B Lokeshwar Sharma 32 1KM AC Amasung 35 Khangabok AC ki ARO Oiriba SDO Thobal EEM ki Nodal Officer Oiriba
Treasury Officer Thawal amasung Law and Order VM and District Security Plan gi Nodal Officer na Resource Person sing oina wangangki. Election Expenditure Monitoring gi damak khankraba Flying Squad Team gi Civil amasung Police Officers singi Team Leaders amasung Officers sing Statistics and Surveillance Team, Video Surveillance Teams ki Officer amasung Officials sing Video Viewing Teams amasung Accounting Teams sing na Training Program asida saruyagani. Training Program asiga hayeng tang tara humdoida Static Surveillance Team ki tang tara marida, Video Surveillance Team amasung Video Viewing Teams ki tang tara mangada, Accounting Teams amasung ALT EVMs amadi VVPAT singi training pangthokani hari. Hauzik paugi marak thatna tenba break amatang lominasi. Diabetes ko loy na hingliba sing thama gi manungda control to ngamle. Urea creatinine wangbasu thama gi manungda hantaba ngamle. Kung hamba nungay tabasu numit mga nigi manungda fahanba ngamle. Bile sabidi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle. BP wangbasu thama gi manungda normal oiba ngamle. Fatty liver oibasu thama gi manungda fagat hanba ngamle. Pumnamak natural oiba hidak makalna layang jabani. Hakchang na sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chama gi mathausu tararoy. Hena kumaparo gidamak ngasimak langsin birao Diabetes Hospital Sodom Lekay Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Welcome you all to UNACO School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Mega Minds Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and rankers. ZFC Zen Foundation course for SSC, Banking, UPSC and FPSC. Now at Thoba. Mega Minds, empowering the aspirants. Breaking matungda mayam taran na ukchari makataba pau pizari. All Assam Manipuri Association Hozai District Committee na 2016 dagi chahi khudingi pangthoktuna lakpagum handak chahi asigi oina yausang kumhai lakliba Mars ki tang kunmari dagi kuntarok fawa Hozai Gauranagar Young Sporting Club ki sanabungda pangthoklagani yausang kumhai asida Hozai ki club kuntra rom ki sanaroi chatrukna sanaba asida saruk yakani haina All Assam Manipuri Association ki advisor Famdom Manibabu na phongdorakli. All Assam Manipuri Students Union Amsu Hozai District Committee na haukiba listing netra turutagi Hozai District laiba club sing saru yaduna koi chahi kudingi yausung kumai haima mingthonba koi sports culture festival koi pangthokton lagli hariba chahi kuding pangthokton lakpuna handak se 2024 gi mapandak suba yausung kumai lagliba Mars tha asigi kunmari kunmanga amsung kuntaruk numit humni chupna Gonogoyong Sporting Club sanabungda koi playground koi pangthok sakani hariba hanaki yausung kumai sidi akoi hauji iramdam Manipur thokliba irang sinamaram boraga chahi kudingi hana koi pangthulamba harau kumai sing koi handak chahi sida koi tangai jare da koi hangai harau kumai pangthok charoi ngasi lomi singi pausal na sintuna awareness kam Oyster Mushroom Training Program ama khavam maning lekai da pangthokre hariba awareness asi College of Agriculture 𝐂𝐻𝐈𝐒 amadi Digital India Corporation anina khutsam naraga Ministry of Electronics and Information Technology Government of India gi sentang makhada pangthokpani awareness kam training asina lomi singbu digital registration tawduna senmilon fagatna ba experts singna toll free number da pau faunaraga Kana Hankadori, Project Asigi PI Oriba Dr. Avinash Mairangtem, Assistant Professor Horticulture 𝐂𝐻𝐈𝐒 Imphal Nasu, Manipurgi Lomi Singbu Senmilon Fagatnaba Honabada Kanaba Lobi Hainasu Fongdorakli. District Social Welfare Officer 𝐶𝐿𝐶 amadi mahaki staff singna senduna 𝐶𝐿𝐶 district manungda leiba person with disabilities singi physical assessment camp amangarang 𝐶𝐿𝐶 sumak lekai da leiba JNURM hold the pangthokre 𝐶𝐿𝐶 district ki
UDID project ke makhada disability certificate amadi unique ID card pinabagi damak pangthokiba physical assessment camp asida multiple disability damioi ahum hearing impairment damioi taramapan visual impairment damioi tarahundoi intellectual disability damioi kunithoi mental illness damioi taranithoi aduga locomotor disability damioi kuntrataret punamioi chamasumna taruk masak khangdoki camp asi pangthokpada CMO 𝐂𝐶𝐲 amadi CMO ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ medical team na mating pangki hari Mamang chahi May ahumdagi thokpa haurakiba kangluf anigi iranga mari lenena hiram asigi matangda chatarakiba trial sing Assamda natroga Manipurda makha zathaba yanaba Supreme Court na Manipur government CVI amadi NIA da mari lenaba thizinbada fanglapa warol sing pikhalaknaba ngarang poktak pikre court asina state government natroga law enforcement agency sing da Manipurda law and order fibam ngakna thamgadabani natroga khulai Season Naduna protest toba natroga lambi thingba amadi district collector haibadi DC amagi yumda attack toba thingadabani haina poktak piba ngamde masi pumnamak asidi state adugi leizariba state government aduna khona zagadabani haina Chief Justice DY Chandrasud Justice JB Pardiwala amadi Manos Mistragi apunba bench amana fongdoki Thasigi Tarutagi Hauduna Old Zirivam Sports Association AJSA na Sanduna Zirivam Higher Secondary School gi Sanabungda Chatariba Anba District Level 5A side Mini Boys Under 13 Football Tournament 2023-24 gi ngarang sanakiba ahanba match da SBNYC na LEC bu goal ahum amada maitiba pikre ani suba match na KYC na Yawal Club bu goal ama sinoda amadi ahum suba match na Anandamoye Club na LEC bu Panjal Nipan Sinoda Maiti Papiki, Ngarangi Matt Singh Aduda O Rajan Singh, Ajust Header Amadi, 𝐾𝐻 Singh na conduct toki, Ngasigi ahanba preliminary league round match ki nungtilpung ani tabamatamda, KYC ga SBNYC ga sanaki ani suba match na, pung ahum tabamatamda 𝐶𝐾CA ga, KMYC amadi ahum suba match na pung mari tabamatamda, UPC ga EYC ga sanaki. Thasigi Taranipandagi Hoduna Kunumdai Fawa Nagalinda Pangtokadoriba, 3rd Northeast Game 2024 da Manipur gi oina tongan ba masana da punna sanaroi chani marifumanga amadi course nifu humdoi sarugyana ba sem saba loide haina game adugi chief di Mission M. Ratan Kumar na Fongdokre. Wafama Singasi Kuman Lampang Leiba National University Hall da Pangtokiba, Paugi Mifam Amada Wafama Si Fongdola Duna Ratan Kumar Hai, Handak Pangtokadoriba Game Asi Mamang da Pangtokiba Matamda, Northeast Olympic Game Haina Kangdarami Adubu, Handak Pangtokadoriba Game Asidari Northeast Game Haina Pangtoknaba, Northeast Leriba Apunba Committee gi Mifam Ama Famduna Maming Asi Ontoki, Lonina Northeast Olympic haina miyamna khangnaramba adusu Northeast Sport Association haina onthokle loinina saruk yagadoriba sanaroi sing amadi ko sing tha siki tarataruk amadi taratere tagi Manipur thadokpa hauragani haina su fongdoki Nagaland panthokdoriba third Northeast game senas mana 2024 na ado hanadi si matangda sanapamda hanadi mamangna togiba ahanba togiba ani shuba togiba Northeast Olympic Games and Harami ado masigi apunba koi committee myam Northeast ke meeting ma pham bakanda Northeast Games na mana am onthokre Northeast Olympic Association ana ama sana harma su Northeast Sports Association na sana onthokre osito mayam di koi state mayam se pulla apunba meeting ma sana aduma lejare aduga koi satkadoriba koi kanosi apunba kanosi number of players si koi nupada 178 nupidana 113 ni apunba 40 ni nga koi male 40 ko osin official gi ara koi ji cricket kanosi koi no si Northeast koi game se yaw ne na swan khanarami adu masi koi BCCI gi ayaba laktabdigi haibta sana mo si laktabdigi mo ji khanar ka swan le yawni yawra habsi Thasigi Taradagi Hokiba Hanba Chief Minister Amadi 14th Suba Loktak Trophy ki League Round ki match da KLASA Amadi ZDC Sanabada KLASA na ZDC bu ama sinoda maitiba pikre hayeng marini chanba nimita nungtilpung ani taba matamda YPHU Amadi AKSA Kwakta anina sanagani ngasigi match adu amofagi hana thopuramba singna athoiba mithung sing oijuna yengki Arabida Maroba Pau Amon Pizari
लाखलिबा लोक सभा की मिखलदा इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी दा डॉक्टर 𝐂𝐌'𝐕 𝐂𝐻𝐸 अमसुंग आउटर दा अल्फ्रेड 𝐾𝑠 अर्थुरबु मिरेफ ओइना थागतनबा MPCC ना AICC दा रिकमेंड तौक्रे लेंगाक अमा सेमबदा मियामगी खोलाउना हेना मरु ओइ हाइना हेल्थ अमसुंग IPR मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन ना फोंदोक्रे क्वाथा खुनौदा कुकी लमहेनबा सिंगना मई थादोकपीख्रबा युम अनि अदु मी लेनदबनी हाइना CM ना फोंदोक्खिबाबु विलेज सेक्रेटरी ना यानिंगदबा फोंदोक्रे ज़िरीबाम डिस्ट्रिक्ट की DC ना हानगी पंचायत मेंबर्स सिंगबु लौथोकलगा अनोबा खनबगी ऑर्डर यानिंगदबा फोंदोक्तना खोंगचत चत्रे खोलाउ लाउक्रे नॉर्थ विंडोना संदोक्सरिबा निमिदांगी पाउ मतंग असदा लोइसरी मियंग ताबिरिबा सिंगबु अमुका हन्ना चन माबमना खुरुमजरी कायना थौरम पूर्वश्रमदा एखोय ख्वाई पुमनमकपु नावकोनबिरंबा श्री 𝐂𝐶𝐳 महाकी नुंसिजरबा इमुंग मनु सागै नाते अमदि मरुक मपांग ख्वाई पुमनमकपु थादोकलमलगा हौकिबा तांग तरुक लिसंगनी कुनमरी फारिंग कुनमंगानी कुनतरुकनी पानबा युमसकै सनमिता वृंदावन प्राप्ति ओइख्रे लाखलिबा तांग तरामाथोय लिसंगनी कुनमरी निंगथौकाबा निमिता अस्ति संचय लौखटजरगा लाखलिबा तांग तरामापन लेबापोकपा निमिता चिरा उसब दिन थोकले नुमित असिदा लेखिद्रबगी आत्माना इंगदा चिना लेजरनबगिदमक्ता ngамजबा हैरा खरदम हरि संकीर्तन गलोइना श्री हरि चरणदा कच्चगदौरी पलक्ष्य असिदा ब्राह्मण वैष्णव अहलमन अमदी मरुक मपांग ख्वाई पुमनमक्ना मतम चाना लेंबिरक्तुना हरिनाम श्रवण तौबिरनबा पत्रन निमंत्रण खचरी विनेतगन निंगोंबम सुबदनी देवी ममा निंगोंबम ओंबी मयाकोंचेंबम सदरमिनी निंगोंबम राजेंद्र सिंह मखुरा निंगोंबम निंगो सोफिया सनातोबी मचनबी ओइनाम सुरंजोई मसेनुपा निंगोंबम ओंबी प्रिया देवी मनाउनुपी मार्कस निंगोंबम मचानुपा थाइंग सना अवी निंगोंबम मचानुपी हुमलेंगंबा अबो निंगोंबम मचानुपा मफम ओक्रम चुथे कितना पनु